laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله رب العالمين ويخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عليكم يسيب بجلبه علي من سامري ومن الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. على فندو يدني لورو ولانdu barki lewru dabbude katonorten heɓugol baraji hewɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala. lewru ndu tawata no hani ka tonoren tammay ɗon fi ɗuɗɗingol golle moƴƴe fi en heɓu baraji hewɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko lewru ɗi moƴƴedeji ɗin sujite e mum. haɗa ko hippude ɗum ɗo mi yiɗi andintingol en yani fi tonorgol ndu lewru ɗo, sabu ɗuɗɗingol golle ɗen adade lawade yani ko foko ko andi ɓayno wolede no wajede hutubaji ka muhadaraji ka andintingol kalimaji ko ɗum fewndi fewn ɗo. haɗa enti kadi ko waɗu yani andintingol telemma mum haɗay ko en jarno Allah subhanahu wa ta'ala fota ko Allah hertiniri en immorde e nemaji ɗuɗɗi e teddule hewɗe ko waɗani en no jeeya e ɗum ɗon teddinirgol en ndu lewru mawnudu ɗo, lewru suumaye ndu tawa ndu yani Allah subhanahu wa ta'ala ko karam ko ɓe fufutte may konde makko lewru Qur'an ko shahar ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an ko lewru suumaye ndun ndu Qur'an on jippinay mum. haray kala mo Allah subhanahu wa ta'ala nemini makko yani tonorgol ndu lewru ɗo hara o heɓi moƴƴere hewnde, mo harminanama kadi ɓural ndu moƴƴere ɗo haray o harminanama moƴƴere hewnde. haray jarnen Allah subhanahu wa ta'ala e hoore on e mawɗo e jarnen Allah subhanahu wa ta'ala tawede ndu lewru suumaye e tena noon tonoren ndu lewru ɗo ko ɗum ɗon jarnugol mo ngol tonoren lewru ndun e konko nafata en ka Allah subhanahu wa ta'ala. haray ɓayɗen andi weltortake fi jutugol gurdam sabu moɓugol jawle e heɓugol tuyoji. na ɗum on tigi weltorta fi heɓugol gurdam fi yo heɓu jawle ɗuɗe ma heɓu welayeji ɗuɗi. haray ko on tigi weltorta fi jutugol gurdam ko fi hewtagol hawrodira e sifa ɗe dabbundeji ɗo, gollira ɗiɗo waɗugol moƴƴereji kañum e ɗoftareji. haray ko ɗum ɗo si on tigi yeleto fi heɓugol gurdam jutuɗam o welto ko si tawi Allah hawrodimo e sifa ɗe dabbundeji ɗo. haray no ndu lewru mawduɗo Allah subhanahu wa ta'ala hertini ndu yani piiji buy ko tawata ala e ko hina ndu lewru ɗo immorde ɗiya lebbuɗi luttuɗi. Allah subhanahu wa ta'ala no jeeya ko herti konde makko ndu ɗo jippinde al-Qur'an hare wono jangiɗe on aya on nanen ko Allah wi shahru ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum as-shahra falyasum. on lewru suumaye ɗum ko en ndu Allah subhanahu wa ta'ala jippini al-Qur'an on fu mana fuɗɗagol jippagol Qur'an on ko e mayru waɗi yani Allah subhanahu wa ta'ala jippini ndu e o jemma laylatul qadr. woni inna anzalnahu fi laylatil qadr, woni inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. ɓe jippini e jemma waɗaɗo barke. haray Allah subhanahu wa ta'ala jippini nde fof ka lawhul mahfuz, immorde ka lawhul mahfuz ha ka baytul izza. on tuma ɓawa ɗum o jippini e nera sallam seeɗa. haray Allah nera sallam ko laatino kanko e sahaba ɓen ɓe hebbinorayno jangol Qur'an on e nder ndu lewru mawnuɗo. ɓe accita golle maɓɓe fof fi dartugol nde al-Qur'an hare jangande famino ko ne mayre ɓayray jangol Qur'an on e nder ndu lewru ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e jangol Qur'an ko hena ndu lewru. ko waɗi hayi ɗum ɗon no anda e nelaɗon kañum e sahaba ɓe wonde masi suumay on hewti ɓe ɓeyde no jangol Qur'an on. haray noon no jeeya ko ndu lewru heɓiri ɓure ndu lewru wondema Allah subhanahu wa ta'ala waɗi horugol ndu ko gotel e tugade l'islam ɗen joyi ɗen tugade l'islam joɗe l'islam maha e hoore mum. wono nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam makiri buniya al-islam ala 5 shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakat wa sawmi ramadan wa hajjil bayt wa hajji baytillahi al-haram. nela sallam maki yaray l'islam on o mahama e piiji e tugade joyi ko setta ko rewateɗe gonga ala sina Allah e wonde Muhammad ko nelaɗo Allah. on ɗum tugal arnal ngal o winne ñinnugol julde nden ɗum ko tugal ɗimmal ngal e ittugal zakka on ɗum ko tugal tammal ngal
horugol suumay on ɗum ko tugalal naɓal ngal e hajjugol baytullahi l haram on ɗum ko tugalal jowaɓal ngal haray horugol suumay on ko jeeyaɗum e tugale l'islam o mahi ɗum ko tugalal naɓal ngal haɗa no jeeya e ɓura ndu lewru wonda nala sallam o sarɗiɗani kadi e mayru naafugol e mayru waɗa julɗe tarawihu ɗen yani ɓaawo geeƴe on so woni kadi heeɓi feere waɗa kadi tahajjud on jemma mana ɗum ko inen ɗen qiyamul layli daragol jemma naafa ay nala sallam maaki man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambe mo naafi suumaye e hoore gomɗinal kañum e ɗaɓɓirigol baraji ko Allah subhanahu wa ta'ala hafrante mo konko ardi mudde zunubaji makko hala noon ɗi jemmaji suumaye ndu lewru ɗo hino faltodiri e ɗiya jemmaji luttuɗi e ɗiya lebbi luttuɗi wonde mbaɗo haray hino yiɗa hino tentina naafugol nde naafira ɗi naafiloji ɗi julten ka salatu tarawih bawo geeƴa on ɗum ɗo ko ɗo tum hertunana ɗum ɗo ɓeeɗo noon kadi hoɗum ɗon naafugol ngol jemma mana daragol jemma juula on waɗugol qiyamul layl ka sakkitorde jemma haray ko ɗon ndu lewru ɗo ko ndu lewru naafugol e horugol e jangol qur'an no jeeya kadi e ɓure ndu lewru ɗo wondema e nder ndu lewru ɗo Allah subhanahu wa ta'ala sowi tawi moƴƴereji ɗin ɓuri ko suwirta kon e ɗiya lebbi luttuɗi ɗum sabu ɓural zamanu on e teddugol zamanu on ɗum kanonkoɓe wiiri noon haray sabu ɓurugol zamanu e teddugol zamanu on ɗum Allah no ɓuri sowitira dewɗen e mum kono noon kadi ɓurugol nokkel ɗin kadi e teddugol nokkel ɗin Allah no waɗa sabu ɗum ɗon kadi ɓura sowite baraji on tigi sowite haray Allah subhanahu wa ta'ala sowitay baraji ɗin kam hakko e ndu lewru ɗo on nela sallam maki noon wala khalufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk haray sansagol urngol hundu horuɗo no wela ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri welede ka Allah subhanahu wa ta'ala idi urngol o parfum mana angri wiyeteɗo misk woni kala golle ibnu adam ko kanko wodani kala ko gollete ko woni dewe ko waɗanten Allah subhanahu wa ta'ala ko juuraten ko hajjeten ko wi'eten zakka kala dewe men ɗen fof ko fimen ko enen wodani ko enen yeɓitirte Allah subhanahu wa ta'ala al hasanatu bi ashri amsaliha mana moƴƴere wotere yoɓitirte sifa mum laabi sappo bana Allah subhanahu wa ta'ala sowitay laabi sappo so waɗi moƴƴere wotere Allah sowitay nde ka yoɓugol nde laabi sappo woni ila sabu'i mi'ati difin o sowa ɗum ha cowaɗe temeɗɗe jeeɗi ɗum tanu ayɗa o inni kala golle ibnu adama ko kanko wodani kanko adama kanko gollani hoore makko kanko yani ko golle makko haray so juuɗi kanko wodani ko juuɗi kon naafi Allah subhanahu wa ta'ala mana juulani ko Allah subhanahu wa ta'ala farli men juul kono nafa on ko emen rutoto woni illa siyam sina korka kam woni ɗon assawmu li ɗon korka kam komin herrani komin kadi woni ko fawto yoɓugol korka kam andi ko korka kam tum Allah subhanahu wa ta'ala inni si a rewi ɗum noon haray kanko waɗanɗa ko lutti kon fof dewe luttuɗen sa waɗi ayo inni ko hoorema waɗanɗa ay ɗum ɗon no holli ɓural ndu lewru suumay mana o horugol ngol no mari e ɓural molanagal ayo inni wono julde nden wono jangol qur'an wono hajjugol wono ittugol zakka ɗum ɗo fof sa waɗi ɗe dewe fof kala ko dewe Allah subhanahu wa ta'ala farle men ko farilla yani ko farla e ko yiɗa ko waɗanɗa taw ɗum ɗo no sar'ina kala dewal sar'inagal sa waɗanigal Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗon ko Allah wi ko an wodani mana sa waɗi dewal ngal ko fiima an amma noon korka kan o ittintini o inni illa siyam fa innahu li amma korkan haray sa waɗi ko fi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɗa ani ɗon holli ɓural e so horugol ngol yani e hoore ɗeya dewe luttuɗe haray no jeeya e ɓure ndu lewru ɗo kadi yani lewru mawnu ndu wonde Allah subhanahu wa ta'ala hertinirandu jamma goto on jamma ɗon no ɓuri moƴƴude e lebbi wulure ɗi on jamma ala e mum on nala sallam on Allah subhanahu wa ta'ala kam wi inna anzalna fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahr yani min jippini nde alquran hare o jamma laylatul qadr woni ko ɗum andi mba nelaɗo koni laylatul qadr woni laylatul qadri no ɓuri moƴƴude lebbi wulure onon jamma Allah subhanahu wa ta'ala suuɗi en mo e nder ndu lewru yani andaka ko e jamma on boni e jammaji lewru ndu woni on jamma laylatul qadr ɗum lewru ndu fof ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala suuɗiri ara hikmon ko fi yo julɗo on tinno e dendagal jammaji suumaye on
gila ka arande suumay ha ka sakkitorde suumay ha o heɓa fawtangol mana garanti wondema o tawete mana o heɓay o jemma laylatul qadr ɓay ko so tawi o tinnike e jemmaji ɗin fo on tuma o heɓay daman fawtagol wondema mo jorti o heɓi jemma laylatul qadr. amma so tinnike e jemmaji goo o acci jemmaji goo e hoore Allah subhanahu wa ta'ala no suuri jemma on en anda ko honto e mum woni jemma on ɗon ara no alaka o faɗa jemma on kadi ko ɗum waɗi neɗɗo on koyo tinno e nder jemmaji e suumay on fo tentini noon ka jemmaji sakkitori e lewru suumay on ɗum ka balɗe 10 sakkitore en andi gila ka arande lewru ndun ha ka sakkitorde mayru ko yon tigi tinno tentini kadi ka balɗe 10 sakkitore haray laylatul qadr no jinde hoore ɗum ɗo fo gila ka arande lewru ndun ha ka sakkitorde mayru ko ɗum karam ko ɓen ɓuri tentinde haray ɗon koyen wakkilo fi hawrugol o jemma tedduɗo e fi wata nde moƴƴere heewunde fuuta en ɓaynala sallah moyni omo harminanama moƴƴere e on jemma ɗum tawede on jemma ɗon ray o harminanama moƴƴereji ɗin fo haray no jeeya e ɓural ndu lewru wondema Allah subhanahu wa ta'ala o sowita e mayru sadaqaji ɗin e moƴƴereji ɗin e kala ko watten kon e moƴƴereji Allah subhanahu wa ta'ala sowitay witten sadaqa ko moƴƴotoɗen ko ñamminten ɗum fo Allah subhanahu wa ta'ala sowitay ɗum waɗa cohale wa nira sallam latno weltinireno sahaba makko ɓen fi argol ndu lewru inna ayyuhan nas qad azallakum shahrun azimun mubarakun anya kono yimɓe gumɗi ɗowdini on ari e mon weerika mon lewru mawndu waɗandu barke ko ɗum ɗo waɗandu barke mana ko marndu moƴƴere heewunde jana moƴƴereji ɗin ɗo wondema Allah subhanahu wa ta'ala sowitay golleji ɗin nira sallam maki man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay nira sallam maki mo huntini horɗo o heɓay emberen joddi e on horɗo yani joddi makko ni sina tun ustantake kanko horɗon hay hunde joddi makko ni kadi na wonde ko nder joddi makko ni ustete o ɓeydane kanko nanon fi a huntinimo joddi makko ni tabitay ko woni an kadi a heɓa yeru joddi makko ni sabu ko huntinɗama kon ɗum kadi ko ɓural molnagal haɗa ko waɗi kala julɗo no fawi ɗum ka yetta Allah subhanahu wa ta'ala yani nde tawde Allah subhanahu wa ta'ala nemnirimo tawede ndu lewru suumaye o weto e tonoro ndu lewru ɗo fi ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala o ɗoftara waɗugol noneji dewe immorde juulugol e horugol ittugol sadaqa jangol qur'ana are mawnden subbihinagol Allah yani waɗugol jantureji Allah ɗin subhanahu wa ta'ala o tonira waktuji lewru ndun fo sina yeru ko fotto ko mana yo tawara yani si tawi o wonay o ala e dewal ko yeru ko o fowtoto tun fi o immano kadi dewal goo tawa kadi hay on fowtogol makko ɗo ɓay tun ko anniye fi immanogol dewal goo haray kadi mo windanede baraji haray ko ɗo ko yo tonor lewru ndun fo e fi ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala foti himo dari mo jooɗi himo yaade himo e bange mana mo waali kala alaji makko ɗin ko yo tawara koye moƴƴire tun o woni mo jantade Allah subhanahu wa ta'ala mo wadde moƴƴereji fi yo tonor ndu lewru ɗo haray neɗɗo nawi wirsino jantagol Allah ngol e nder ndu lewru wata o yeebu ha yeru sa'a hum yani immorde e sa'aji ndu lewru ɗo sina hara o tonray ɗum ɗon e fi ɗoftago Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum yo siɗɗo jiɓe neɗɗon ko yettu Allah subhanahu wa ta'ala edi moƴƴereji ɗi o waɗani en tentini e si waɗi dabbundeji yani mawnuɗi ɗi tawata o sowitay baraji mum ko en retono ɗen fi en yani tonor baraji heewɗi e ko Allah subhanahu wa ta'ala haray anden ko woni fande korka kanko fi ne'ugol wonkiji men ɗin hoore ɗoftagol Allah laɓɓina wonkiji men ɗin laɓɓina ɗum ɗon muñal ngal wawi muññade kañum kadi yani gollira ɗum ɗon mana towontino e hoore tuyoji ɗin tawa en waway foolude tuyoji ɗin aɗon ndi wawi huɓindade hoore mum ko ɗum woni e fande ndu lewru ɗo haɗa koyen e wattan hila e nden fande ɗon eten haqqin inen ɗum ɗon kono noon kadi andintinen e ande wondema ka sullagol jemma bay buy haren wersinde fi sullagol ngol anden noon ko yurmedeji Allah subhanahu wa ta'ala haɗay moƴƴere hewnde no fi immagol ka sa e sakkitoro e jemma on fi waɗugol sullagol ngol go sullagol ngol ko ñentengol sallallahu alaihi wasallam no wonde baraji haɗay nela ni wondema yen sullo tasahharu fa inna fi suhuri baraka haɗay tu sulle no sullagol ngol barke
haray so tawi on tigi no mari nawnade jita suusa ñamude po hay ko duuɓi ɗum haray mo wawi yarde wono ndiyam kañum tigi o nelaɗo sa sallam ma ñama tamarore kañum tigi rasul nelaɗo sallam kono noon toon kadi moƴƴereji goo si on tigi eltike e finugol ɗum ɗo on tigi anditay koyen andita wondema ko sa'i mo Allah subhanahu wa ta'ala jippoto no nelaɗo sa sallam holliri en noon wondema si woni ka tatabal jemma sakkitoro Allah subhanahu wa ta'ala jippoto ha ka asama adna haray mo inna ko hombotoroto lam mi jaabinanamo ko hombolandoto lam mi wakkoramo ko motoroto hafranamo haray noon on sa'i ɗon si on tigi fini fi sulla gongol na yo yejjitu fi ɗum ɗon haray e nder sulla gongol ko yo hebbinor du'a gongol toro Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴireji adna ɗin e lahara ɗin o toro Allah subhanahu wa ta'ala hafranor yafanede bakkatuji ɗin haray no gasa du'a ka on tigi watta e o sa'i ɗo o windani ɗum ɗon sabu makko malal pomoyankewal haray on tigi na yo weddito yani e du'a gongol e o sa'i ɗo ɓay Allah siki on tigi finugol o sa'i ɗo haray ɗen andi kadi e o sa'i ɗo no toon kadi sa'i ɗum ko watta ka huntagol haray no toon kadi du'a mo ruttatake haray ɗon kadi na yen weddito tuma huntagol ngol haray toroɗe ɗuɗɗinoren waɗugol du'a uji ɗin yani ka huntagol toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala nde ɗen hunto toroɗen hoore men toroɗen e gure men ɗen sonnaɓe men ɓen sitoke sonnaɓe torono ɓiɓɓe mumɓen modiɓe mumɓen e mawɓe mumɓen yani sono toronoɗen fof juɓɓe ɓen fof haray ɗum ɗo ko yoga e komi andintintan andintintan en fof fi moƴƴere ndu lewru ɗo yen tinno wakkilo ɗen jarnen Allah subhanahu wa ta'ala e duumo ɗen e dewal ngal ande wondema lewru ndu ɗo ko ndu ari ko fi eltugol en e fi lebbi luttuɗɗi haray no hittinirten e dewe ɗen e nduɗo ni ko ni hannirɗen hittinde e lebbi luttuɗɗin fof kadi haray ɗo ko eltande haray ko etoɗen duumude ɗum ɗo se wonana en eltande en accitade fi maygol suumay on continue ɗon e lebbi luttuɗɗin fi en yani wonu duumiɓe e diina Allah kan on Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kono julɓe hule Allah no handi hulirde noon waton maayo sina ko julɓe haray no waton maayo sina en julɓe mana ko en duumo e diina kan duumoɗen e ɗoftagol Allah ngol subhanahu wa ta'ala ko en Allah wi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin rewjo ma ha mbayden tawa e ɗum ɗon haɗa ko en duumo e dewe ɗen na fi lewru suuma en tum kada lewru suuma en ko eltugol en ko ɗo coyɗe ɗo ko ɓural lewru ndu mari ko faltodire ɗiya lebbi luttuɗi tawa sa waɗi dewe ɗen Allah sowitante buy tinoɗa fiya heɓu ɗum ɗon nden lebbi luttuɗi kadi si ari on tigi continue dewe ko woni mum kon ara on tigi yani yiltitorali ɓawo o fi watta o perdu yani nafa golle makko ni hayen torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintin en e dina kan okkoren timmude moƴƴere hawden ka aljannaji haza wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal